Zawhna ma sebera suanin enge in internet speed hi lang po in som ni 20 Mbps atanga som thum in kar vela nia pa ai chu ni mai chaklu tuk chu ni chong lo em na Zawhna phana zawa bana kham hal iron ho na I motor kha in tin nge ti don ti chuanin ko motor hi aluvak to lawa man hi upotoa van nei banga kan ne nia ke ma ka lei ni lo pass me down ni he mi min pek chon ma to vak lawan le mi min pek chon ania ala trakhom mai ama ero chu a gas hi gas kiti chuanin petrol tina a petrol a hi ti thum om ta se regular medium le high ti ma yang she thiam nain high kha atowa luxury motor anga man chi ni tang puya chumi chu a fuel grade hi ato a sana wangin ato zo ka regular ain ato ber pathum jinga chu ato ber ania chumi chu a man anga ya chumi awang chuanin a boi thak do thavio ma se AC chu thalo alum tai ko mai pui lai chunin AC thalawa kum ni amo ka siam to lawa siam bo atum chong lawa tuna tan chunin ato deu bangin karing chumi chu ni boi thanga san chu a fuel grade hi I guess man hi tawa mo view ni lo chunin ka tan langai lo ni chu okay in Zawhna ha karon hodona ting ka tiang ka ti chunin man ala nei chuanin karon hodona amman ni loin shal dan chu ka zong karinga ala chelo ni chuanin hemi model hi akum hemi generation hi a transmission hi a thalo thina complain thina wangin a thatura ka soi boy no mai thatura lo ngai taila entinga ka tiang ti chunin shaldang zonga anga ani lo point parts hi amalmala shanchang shalthina tozo karing a motor azawai ai chunin a thazo kang asan chu mileage poi tam to a pa som za sang sing noi ni chu la tling lo dawa 164000 velani tuna chunin Zawhna dang le chu enge isan zong ti ka dong nual to a emi ka soilo chan chu chiang takin ka hriat lo wang ani ema ka inte chuan ka inte sang thel tu ka a chi hret a har average ka sang bak lo tu tiang in chin mi tlang mi kitlama tlang mi ke ti ma chin mi hozi nga chuna sang pol chu ka ni amaro chu Americans ho herama mi ho bulako thun wang hianin ka sang pui ka thalo American ram average 510 verania fitting ala into som what's up, shout out to all my non-Mizo speaking viewers. You know, there's some of you who do not speak Mizo or understand Mizo, but you watch my videos. Thank you. I don't know why you do that, but thanks for watching anyway. Alright, moving on. And one more thing, video quality le video well he ai la siam tha the ti Zawhna poni lo comment ani chu yeah siam tha the ti chu ko ria ama ero chu tuna chunin kan nei in ga ti nei ka hun nei chun le ka camera nei chun ka phone in ga ti nei thank you perfect ti tum chu
hun cái này là mấy bác à chút tiếng cái tí cái tụm cho nên video bác hẳn mà cái chua lòng so professional tí cái tụm mình xuống là cái chua về mấy này cái hun ó là ai chua dính bộ cái đũa trang phải cho nên video xem tụi cái này nó là hun in a zero lâu vàng cái detail lâu cái edit mình lâu poetry này